Central referee. Set. Zorlu set please. Zorlu set. Great. Set. Great. After this contest, Beledi, athlete of 78 kilos, representing Uzbekistan, Homoyuddin Melimatov. With representing Tajikistan, Sairahmon Qodirov. Bali Mokhuri, Tayuri Minan Marjaruni Vazlashon ta 78 kilogram. Namayda Cumhuri Uzbekistan, Homoyuddin Melimatov. Va namayda Cumhuri Tojikistan, Sairahmon Qodirov. Great. Step. Great. Step. Great. Mahlu. Great. Step. Great. Step. Vada. Great. Step. Great. Step. Step. Great. Step.
Step. Great. Step. Okay. Great. Step. Great. Step. Great. Vah. Step. Ah. در این بخوری الیمپیاد نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان سیفالدین زاده سیفالدین. And this contest winner representing Tajikistan Saifuddin Zoda Saifuddin.